Me wo ho sese ya na obi di link bi send me. Abeba wa bi a oye video na obo audio bi a ne nkomo a me ne di ankomo no fa diamond appear ho. Na abeba wa no de te ho no ma oye live. Na wo kone live na se ya na bloggers omugugu social media omukuma Owusu Bempah nyina gu ase no mo comment. I have the audios me they are sending the person see well girl no ebobo ni audios bi say me na di nkomo fa diamond appear ho na obo do obo ni audios na no obeka say papa Owusu Bempah ya ma me nyina no ma yini bonu aye ena kire say efiri ba bi na eba na girl no so kra na no obo sa audio no oye obi a obeme oni mi di nkomo me hu no kra na me penasem ntina me twe ne ba mi amene no bon nkomo oye obi a ne mani gi ne ho pa ne mani gi girl no ntina ye bon nkomo afutuo ni asembu ha no wabisa me na matwinifo bi ho no ma kire ne sey ye ni sey atemdidie yi firi wo kasa mu ntina me ne bon nkomo na ye ho no ma na diamond appear ene ababa wa enu be adusafo anu be nya problem eti ho no ma na ababa wa ya ono di audio aba abonti a wo boy ofre me no so opese odi ne hu wura ntokwa no nam so we no problem but me die diamond appear na nkasa obisa me ne ho asem ne die minim diamond appear ho asem bia because no was me find diamond appear ho information bia me wo ema no na ono mfa me ye adwuma nam so we diamond appear die me hye da nim ne ho nsem bebra ehu bia sa na emum no ade minim fa ne ho nie eni say oye orphan ni person esi na otena ne nchen eni person esi na kofa no na abusua oni bi na ha na ye tete no ha na ye de ne tena ye ko school ha eti no san komo na me ni ga ni di ye which I know say enkomo na me ni ga ni di ye no say ye no kra no mimi de me gitum say ye no kra free say enkomo ni free diamond appear na nkasa na downfall a woni no bokusua tafre ni twotwo mu two de oni ne koba done ne bo anan wone ne yes eniema ye secret mu secret nyina no wone ne na ye na dafo na brown ya na mre bi etwem wonam a wode me bo ne ho safo hema se me ye ni nua no ono na brown no ono na dafo pa ne twotwo mu two pa ene diamond appear eti na no nkoma ono ni mi di ya minim e wo diamond appear ho no ene madamfo obey wono a oni me ye close no oni me bon komo a wo bisade a obenya fa diamond appear ho no me kan we di kire no na bibia nsi ye problem bi amae de me koto ya ne se ge gira ho na obo audios na odi matem na oka Owusu Bempah papa wa ya ma ensem no edos ma me kan se mi fan kire Ghana fo san ye ma we say no entum divert my attention santokwa fono mo a na mo kwa kope bloggers bi se jisika na wo ne information abrabebo na yesu ye nwura mu bi ne yefangu nanim ase mi Manasseh se oba na makope na enye adwuma se diamond appear asema me kan ye de kire gay efiri ba bi efiri na brown adamfo ne diamond appear na brown so ne mama so teye enti no so wote se omu gira hono na omu ye omu damage control emo obi bia mfa nye adwuma montontwene baabi na enye adwuma eye adwuma omo ahyehye efiri baabi ya ma bloggers bi num sika ene yakotua sika ma we se enipa sumasie brabe kama na si ho asem efiri se mutie sage ya obo audio so no obeye the live video na obo midin se Manasseh word changer eye mikuno oye me boy so hu etino girl no ba ka say Manasseh word changer eye me boy oye mikuno no e wo social media ne platforms no ena omutie ye bloggers na aka ne tie ye omukuma Owusu Bempah no omutie ye pe na omukọ girl won omo say ei oba so watumi abo Manasseh word changer din say oye wukunu oye boyfriend ya ene na obe won ne information eti nkomo bia oni wadi bia le de wunim bia no jisika na bra be dane asem na nifa gu Manasseh so na twantroto no so ne yehunu se Manasseh ne kura ne wadi nkomo na owo ne audios we enye case we enye asem mimi twantro
Naana Brown ena wono na damfo ene Diamond Apia so adamfo ne Naana Brown ne bokosi atafre me ne omo kura picture nie me ne omo ankasa e picture enie wo de Ghana fo obi anhwe picture ne nie obi anhwe bi mimi nie Diamond Apia nie Naana Brown nie enye ntro Naana Brown adamfo pa ne Diamond Apia eno nie Ghana fo nyina nhwe bi picture ne nie so enti no wo Naana Brown no wona wadamfo ni gay yi na the information ni ma me nti me girlfriend ya na so madam for oba yi de onu pay information am ni di nkomo na me release enkomo a me nim fada ma apia ho true na damfo na Naana Brown me de ma sa beba we ya obo sa audio so yi enti ya damfo ni adamfo edi nkomo enye nkonkonsa na me kodi kire de se omebo eno nkonkoda na tie na me kan sam kire mu Ghana fo enye me wanwo efiri se Diamond Apia ene Naana Brown ene Owusu Bempah enyina nenam Owusu Bempah tie untimu divert me my attention firi asem a abai ho utwu mu tan me say me no ewo case na tie die pa Diamond Apia ene Naana Brown ene Owusu Bempah omu nyina ye nipa ba ko omu ye adwuma bom omu nyina ye nipa ba ko omu ye adwuma bom efiri se ti asem ni ye Diamond Apia ne tonkum Owusu Bempah de sra wa ye gon di si wo no Owusu Bempah gon na wa ye kokoko na wa ye odisi wo ni nyina no eye Diamond Apia ena tonkum de ma ne sra Diamond Apia ena eto ntade hye ta wo hye nyina no na de koma no na wa gi di sika Diamond Apia no a business lady it is anema no na de koma Owusu Bempah na Owusu Bempah to fine ena Naana Brown na de Diamond Apia ko Owusu Bempah fie munti asem ni pa na Naana Brown no Owusu Bempah ne mpena no a odi no Naana Brown Owusu Bempah Akwasi Bempah ne mpena ene Naana Brown no a Owusu Bempah no odi Naana Brown no na enam dia odi Naana Brown odi ga na ayusu na adwena to the stand say eduru baabi no Naana Brown na sign de ema ekoma Owusu Bempah ababa wa we ya frawo Nana Amasila sage we wo na Adonko energy drink Adonko next level energy drink yes Adonko next level energy drink eya wo sage we na mati manyane nti yese sa energy drink no kura no eye Dr. Kwaku Waten edia wo sage no wo na ye de sa eyini hye won sa ye hu se na wo ye omo promo edema omo sa abeba wa no Naana Brown wadam for pa no ne nyina wo kuma wood movie mu ana omu yie ena Naana Brown enam so Owusu Bempah ayusu na wie na wo san ti manefa ema foforo de maninti no Owusu Bempah ema ne ya we se onkofa wo ba foforo ma no ena Naana Brown introduce you sage na ye frɛ no Nana Amasila na me say wono ena na oye Adonko next level energy drink omo ambassador Nana Amasila wono ena Naana Brown connected de mo Owusu Bempah Owusu Bempah ne ge ne kura kwada wie no Owusu Bempah ma ge ne 1000 Ghana ena ge ne se na sa 1000 Ghana ne de me de yedai ena wo two sika no twetwene baabi that very day na ge no be wura wo Owusu Bempah wo dem no Nana Amasila no Naana Brown de ne ma wo be wura wo dem wie ye no ge ne baaye no ensem a wo so be ka kire Naana Brown ene say wo Owusu Bempah wo bra wo no Nana Amasila no ba wo dem no wo gi ni phone so nyina na wo de ko share wo drop mu na wo tun mu ansa na wo ne na eda ge ne ba no be ka kire Naana Brown say wo be ma no manu sisumu na so kote no kura no enye adwuma papa na ekuru eda wo na ho ntimi ni ena ono kura na tena so oye wo adwuma Naana Brown Nana Amasila wo akase wakoma ne wadwene mu nim se Naana Brown oye wadamfo ono na de wo koma Owusu Bempah wo bra no Owusu Bempah so ne Naana Brown na de da na Naana Brown wo kunu nti no
eda Naana Brown enya ho nkɔ no na ɛwɔ sɛ Owusu Bempah no Naana Brown de obi foforo ma no ɛne opia wo na Masila ɛde wo ma Owusu Bempah eti wɔde dan mu apia so kɔ yɛ ba dan mu apia no de ka kyerɛ Owusu Bempah sɛ ontumi ne no ɛntwempena ɛna wɔde dan business eti wɔtɔn nkuma no na ɔde nkun ne pɔ ne ho Nana Masila bai na asɛm ɔbɛka kyerɛ Naana Brown ɛno no enti yɛ wɔ hɔnom ɛna si Naana Brown ɛne Cindy Cash edi nkɔmɔ ɛna Cindy Cash ɛkɔfa aba sɛ Naana Brown Owusu Bempah se ɛnɛ deɛ sɛ meba ne fie a memfa ataadeɛ na mɛda na nya adeɛ a mɛsan akɔ fie ɛna Naana Brown bɛka kyerɛ Cindy Cash sɛ ɔbaa jai twanobɔ na papa no ɔpɛ madodo me kura me de madamfo me de me cousin ɔbaa wanka na damfo so ɔde ne cousin ɔbaa ama no sɛ ɔne ne ntwempra ɔde na ma no akora no kura kɔɛ no ɔsɛ adeɛ no nkɔyi enti wɔbra Cindy Cash ka saa asɛm de kyerɛ Naana Brown no Naana Brown anteki asɛm ne sɛ bi ɛyɛ agudi asɛm o sɛ bi Owusu Bempah so ɔmɛda wɔ ne hɔ eti adeɛ kyi yɛ na Naana Brown bu fu yɛ na ɔse kwabena yɛnkɔgya no Owusu Bempah fie sɛ di nti na wo ne me ada awie na wasan ma me di ɔma ɛma wo na wasan akɔ Cindy Cash aka ho enti Cindy Cash ntɔkɔ ne Naana Brown ɛbɛko wɔ social media nyinaa no na ɛyɛ mpena twen ɛyɛ Owusu Bempah kɔte ho mpena Owusu Bempah kɔte ho ntɔkwa ɛna Naana Brown ɛne Cindy Cash ɛko ntɔkwa no na emom no na nokora ni nyame anim nie na yɛsɛ wotan wɔkɔdua yi ne mirika na Cindy Cash enim da sɛ Owusu Bempah ɛne Naana Brown ada na onim da na Cindy Cash enim da sɛ Owusu Bempah ne Naana Brown no ada edi Cindy Cash deɛ wɔka na sɛm ɛna adeɛ kyi yɛ Naana Brown bu fu yɛ ɛna wɔno ɛne me yɛkɔ Owusu Bempah fie na yɛkɔduru fie abufu a Naana de kɔduru fie ɔno nya abufu kitwa yɛkɔ Owusu Bempah fie abufu a Naana de kɔ fie hɔ no ɛnyɛ abufu kitwa ɔtorofoɔ ɛna ɔsɛ me dance ni ɛwɔ akyiri me yi wɔbra yɛwura fie hɔ no akyerɛ mo wɔbra yɛwura fie hɔ Naana Brown sɛ wɔkɔbi so Owusu Bempah sɛ ade nti na wafa no na wawie sɛ kɔfa Cindy Cash na wasan de obi ama no na wasan ɛyɛ ne ho saa ti Naana Brown wo Owusu Bempah ɛkɔko ntɔkwa na me se Ghana fo mu yi maso na mu ntie Owusu Bempah me de wa start na mdu be hwie omo a mo frɛfrɛ no de mu njai na enkɔ ba bia me oba kora ba se me ne na dampa I don't care me nyɛ sɔfo na mu di ni bi na mo wo a wo se wo yɛ the nation prophet a wagye ama ho wo bɔ ho safo hene common ordinary church pastor like who Owusu Bempah okay come mighty bom wudi ma rough awarefo na wudi wo mo wo fa awarefo basa wo kofie champo wo na nakunu wo jimifo otolege wo funche bodam ni jimifo te se wo mpa adwuma nye wo te faako ana oba wo ba na brand 10 million oba na wagye 1000 Ghana na wagye adi or the 500 Ghana ba na wagye adi ni nyina ni ba bi efiri Owusu Bempah ne di ne de ma no mumi so Owusu Bempah se di enti na opema se mo ye me papa na onim se na Brown ye minua enti no ye na konta papa se de be ya enko ba bia eni enti na wo Owusu Bempah wo ye me papa ye ko fie ho no ye ko duru fie ho no na Brown se na koma tie nie wo de mo nhwa de Owusu Bempah ne hall ne demu nkonwa ena mi twa kire mu ne hall ena me de be kire mu ti se ye Owusu Bempah ne hall enie na baabi a ya wotena oye ne prophet show no se mu huna konwa na mu nyina mu behu okay me de mu start hall no eye mienu eti me de mu awura kese no na mo hwe kese no mu wie a mo nkɔhwɛ wo bra Owusu Bempah ye koduru fie ho na ye te hall ho kese ho atwan no oba ye no ye kowura hall kitwa na eye a wo ye ne prophet show no asa nkonwa ni sisi mu no ye kowura ho ena nkomo no ko start ye Ghana for wo de mu hwe video no mu hwe Owusu Bempah wo bra me ne Naana Brown koduru ho na ye atwan no mu hwe Naana Brown kura style o de tie konwa num
Owusu Bempah ba ye na ye ko wura ni chamber ho no ba bia oye no prophet show no ye ko ho no so no mo hwe di wa na ye wi a me di audio wa call an Owusu Bempah efre Cindy Cash enam se ne mpra na Brown aba ne so de ebufu aba ne so nti ofre Cindy Cash na wo to ne ho na odidi Cindy Cash atem omuwie ye na Brown kra mpo ne Owusu Bempah beko e ma memetia na Brown so wonjade oye no odofo mesi Owusu Bempah de na hyase ye we de entete ho entete ho wo de mo yenko fie ho na mo hwe Owusu Bempah dem ho no na mo hwe ba bi a otena ya oye no prophet show no ho ende ekodi nkomo no Ganafo obi anhwe bi meba na mabetoa so amamo me your friend Manasseh world changer. This is just the beginning. Let's watch. Whenever I see you cry, it affects my heart. I'm only just traveling. I am not going away forever. For the sake of our venture, just be strong for me. That's it. Please take care of my woman. Please. You need to be strong in order to take care of your baby. I wanted to help you and your baby through the wedding. Akuma na di wura ho no afie kotena ase no ena Naana ebebo na ma ne yebi so Owusu Bempah se adenti na woni me ada na wa ma me di obi amawo na wasan so akwakope Cindy Cash a wo si Cindy Cash meda ofie onfa atade emienu eti ho no Owusu Bempah so de mo twem be free Cindy Cash na makeka madwen a kire no because Cindy Cash ne de Owusu Bempah ne nae eti no oso obeke kanadwen de akire Cindy Cash sa call no Owusu Bempah ye no sa call no enu nie Ganafo nyina ba betie bi me ka asoma kire ma Owusu Bempah me say me ye frame Manasseh world changer me ne wa hyagro na se na me du ba hwie ene wudam mu na me dia beto abonte no wahu nkonwe gu dam obi ye small boy wa bobra chen wo utu no na wo ye no obi ye small boy wa bobra eche wo Owusu Bempah but wankasa so eti no Owusu Bempah dwen se mo fa damage control wo fa na Brown no so na wa fa sa bloggers we no so na makobisa again ne se Manasseh wadamfo wo se wo your boyfriend komo be na madi fa audio no baye madi komo bi afabra jisika na sabe obi ono so no ohiani wa bi a ope bibie die modi ama no waje waba me ne Manasseh bon komo we waka we fa we ho ene mama ne ye damage control obi abusuafo aba ne ncha na de ndi enyantro asem ni nyina ne se Naana Brown na damfo ene sa diamond apie yi Naana Brown na mama ti ni nyina ono akro ya so na di na masila ema Owusu Bempah ne dae ono Naana Brown akro ya so na owo kuna efre ni kunu kofie champon Santiago a otimu ma akwan ma Owusu Bempah ne de dae Santiago wo ba no kra na Naana Brown awo no ko na ko cheke ko ye DNA test sanso Owusu Bempah hu nsuo bi wom bi ade na nka se nhada nya adwuma papa na so ye da de be pie gu mu bia betimi akretiba eti ko na ko cheke akora no ojimifo oyiri krawo se papa afreme na okọ papa afreme na dimrika na okọ na nim se de na okọ ye okọ wuro ni pieto na ya madisika na odi abrew na ojimifo be ma wonya adwuma waje de adidi eni se mo wia fa akire akohu obi so mra be damage control sansa Manasseh akoka so penasem ono na ya adamfo ene na bonkomo wo se ono take recording it obebo a kire mo a we enye damage control we enkoba bibia wo Owusu Bempah wo na mhiawo akwasi Owusu Bempah wo na mhiawo common ordinary church pastor wo na mhiawo
Eniema mpesa me body ma wo no me twa wo se wo betwe petition na wie na wo de wo interpol na ka ho na me ni wo mienu agina court me body ma ma so yem be hyew Owusu Bempah ne Naana Brown na ntokwasi o mu ntem firi se Owusu Bempah di o mu keka o mu tibom na asem a mi kan Naana Brown se me boa omra me yi na no oh yes omra me yi na no na me se Naana Brown ese o sinebo se ono Naana Brown Owusu Bempah ni no omebo ne ho dua obo wi a mebo ne dua se wo se Naana Masila enyo no na de ne koma Owusu Bempah a okodi no koma no 1000 Ghana again ne be ka kire ne se Owusu Bempah gini phone e de hye ne wardrobe mutumu di ne key koto ba bia ansa na wo ba ne na beda se ye again ne be ka ye ekura de Owusu Bempah na ne be ma adwodwo a enya adwuma wo ne tena so ma no se ye again ne ka ya again ne so mra mebo ne hudua na me so me mbo ga ni dua edua kro de ma obi amisa na me so me mbo ga ni dua Owusu Bempah many a friend Manasseh we change agro na ne me ahya ne be ye de mu pesa mo divert my attention and to kwa ne be ye me ne bloggers binom mini time say Manasseh akope obi ana Manasseh pe obi asem one na bonkomo obi sa na obi asam anaka eni pakro say me ba take recording Manasseh wo ya boa wo ma mi twa asere Manasseh ma bo audio eno ne be ye den eye nkurasefo movement eye wona omoni ntiye movement we are dealing with issues ebe boa mo my Ghana eni pani adaho enye issue a kire se obi abepewa na obi aka obi orphanage ho asem da bi osofo a woye wudini sasabonsam beyifo a woye ahyewoni sofo sa sofo na wodane ne yade ama obi no ekuro sofo no eye Owusu Bempah wono na asem ne sese dapono so ayeka enti o mbegina so Owusu Bempah papa wa ya ama mo be kwa Owusu Bempah Naana Brown so ba na no wase ai ababa wa no kra ba bepa Diamond apia chow oh mo be damage control me ye smart echen mu nyina me ye smart echen mu nyina ye koduru ho no muntie nsem e call so me si muntie call na Owusu Bempah Naana Brown ye ne girlfriend ye bufu abanti Owusu Bempah frɛ ababa wa ye friend say Syndicash na odi natem na oto ne ho woto Syndicash ho osofo we create confusion wo mantem na Naana Brown kru ni de Kofia champo ho ye mebobo ye di ma ne ka ne ye de abro be ma kwagirito ofunche a won pa adwuma otefa ko na oba ne kodi ne ho di sika bro 1500 na ode aba o ka se firi Owusu Bempah ne di ni se twe owi a no di sika na bro o pa adwuma ye jimi for be ma oba no kwahwehwe ne mogam na me so Owusu Bempah de ewom mama yentie Owusu Bempah call no this call between Naana Brown Owusu Bempah and a Syndicash mama yentie call no that same this year so opportunity dream was there also madam che open o madam che or the tata Baba no kra me before me nimpa or the tata tin grade tin grade nam say o dey ti papa oh me see me oh yes cancer me catch the one no oil me catch papa mama girl Cindy papa so papa mama papa mama ne Adan ko betina kai otinike mo wosi ba no wotwina ni wiye ati enti no papa man when obisami and I'm saying oh me cousin na man ema ono ka chem say eh papa stop penny no stop na sisi ni o kan papa me oh abata ni ono get this I don't kai ati enti ame yes the piano kan one god win anymore hey man am ne kasa wa broach enti na me on my mommy on my crane oh the tuno like on the tuno on my mommy say on my mommy na come friend say ma I let you can show say no crane make a oh that will be anu say no crane obi anu so papa oh the tuno ko draw say for my worry me type sir oh the tuno oh papa ah that papa ndi
Cindy Paddy. Oh, yeah, over many now. Because I can't do all these ever body. Okay. Oh, yeah, you are. Oh, yeah, enter. I saw from me by Hanuman. No, almost can't see me, Gemina. Emina, Kaka. Not me, you. Almost say, may say, rather than few, and I'm a Howard assassin. We come home Martina twice. This is not the first time. Also, for a equal for this work. General, my son, the tenants. You know, see that me, Cindy, dear, me, on your type, yeah, the Now, come back to say, oh, you mean, I don't have a tobacco, and come a pale or background tobacco. Like I say, make them. I even cry super bahano next week. I even friend say, one God may suffer. One God any suffer. Down Kamewa. On the bahano. And I'm information is here, so I'm a walk crab. Maybe see, maybe many many house and and I do cry before said another damage. Into one can be the answer. Yes, what can't say Nana Brown? Timmy Cram, and I say, my friend Nana Brown, Nami Muson, yes, I'm passing Uno. Baby, me say, Matis or Mokra, what can't you? And present me from Musa. Minam Fred, Nana Brown Musa, but no, my friend, Mr. Daphne. Oh, no. Adia on Canadian news or the customer. So, well, Nana Brown said, what can you do? Some of the on your own country, only Matthew. So, for Manasseh, you be a me or ferry. It is what can be Busana, Nana Brown can, so for Manasseh, can goes on what you mean, can't throw any. Hold on. Na mempewa dani. Meet you. Hello. Me say opera. We are sure. Only me say one by me tell one baby, I'm a macabre say mempewa, and I be sad. Me just said, my captor said, one God was also your enemy. I mean, cancer one God not come. They say, yes, what can't you one God mother, but one God will be no man don't bar. If you won't find come over the other. Me, no father, I can't say, what you when the cancer, I said, sir, may hold on, Woman and Prophobia catchers and men no one in another. Yes, not just a wood, your own country be as a man who should make a senator.
That's what Bianca said. I didn't tell you, said, I'm a cancer. No, will never do this. Some other can't than Canana one. Nanka Fina. And in Sabia, any Mefre, Nana, every Saturday. Any Tinaman can't see me so. Any TA, any Nana, so far, me and Yama. Minim como prama mobile na casa e bia da brena wo so ka say Owusu Bempah so okay so na bia na so ye bufu casa to prove to you say that's my can ja can ni fi about tini to so say da casa ni mi akra ma o sa o me na no fa ni bia ma na fa ni bia ma da me kan okra ko is ma ni ma swear Bible and in life say na ma I'm finding the Naana. Maybe I will move before the more cancer. I said, your mom, my mom, if you would be coming, maybe I'll cast an idea. We need to papa and I see a papa class open. It may be a more social media for cancer. But when you remember doing Namadeka, it may be said. Okay, some kind, no problem. Julia, Namina Duma, Quangoma, Nessa. But some pastor who can all cancer be in there. Why? Because we come home Martina twice. The Santi TV, maybe I'm not met from next time, you know, because me, I think be a month, never. When my father said, me, I'm one. Say, me, Miss Nicole, becoming cancer with all that. May some soul partner and go be in the year. And then you're on this and I catch on us. Go into the minute. And I'm going to come and catch them. Come and kind of tell Granny and Manasseh. No, me, no, I'm so much at the minute. No, you're capable coming power. Come in and I'm going to catch you. Come and come with that. We are this of Manasseh. Please. Come in, catch on. Come back from my crack at your man. Come on, make crack. Come at your mammy number crack at your mammy. You know, we are very careful. Now, I saw for we saw for love, and some be a farm will bet you better as the camera is smart. You are very careful. Into my fan question, and I said, Nana, I didn't found castle for love, now say, Nana, I said, you're getting command my soft love, soft love, so what's your catch the Kennedy? Or catch a Kennedy, I'm Miss Every crown or good in common with women. I'm a soft with Swaka, and I'm a soft with Swaka, my back actually. Eating patch. I am Menkasasa. Julia Quamboma, yes, like I said, why? That was some make me can say, me didn't. I'm a hammer. As my what you can catch him. Yeah. And I was on the other day. On the last 7 days. So can say you but it didn't forget it. Ooh, I do a Jason. I do Papa no join Yakra. That is not a small boy. Papa to Yakra, wouldn't be a queen. I think I said. Sako ye Owusu Bempah ye. And I'm a dear den, so ye Bema. I would treat beer. Na bonne to koba. Ombra has say so about the family. Or they won't 2 and more can ombra you say, or the family de me free had the miyako. MPP for software, Brabe family ko. Branabe family. Now Owusu Bempah. Make sure we near baby. A fear to 2 a fear to 2 Owusu Bempah dia dance here say, a fear to 2 Every day information, any a woody a wedding no. So the car, would the true see the so car when I want to die. Me,
me so akora ne nsa samre na mempe because na wo bɛn me na me di nkomo enti no me so akora ne nsa ka kire ne se me pese wo twa so ɛna me ankasa me de afie tutu aba wo fie me de afie tutu a ɛba wo Owusu Bempah wo fie ma me ɛna oni akora ne yɛtena ase solve case no ma wo wie wo ma ga ni sika se onko ma ne nko kan kire wo bia no mhwɛ na antene ɛno so baba be san wuti sɛ nyɛ nokore wo Owusu Bempah bɔne ne nneɛma fia wo yɛ wɔ Ghana ha ebi nie nneɛma fia hye sumasi a wo yɛ ebi nie
Thank you.
I know, but we can't allow everybody. We already have some. We can't. Glass, glass,